Moje ime je Nataša Hartweiger, ja sam profesorka nemačkog i poslednjih 15 godina se bavim i podučavanjem i učenjem stranih jezika. I zato sam napravila ovaj YouTube kanal da vama olakšam, da vam pomognem da ne pravite one greške koje sam ja pravila ili da vam olakšam put uz pomoć onih saveta koji su meni najviše pomogli. I ja bih sada najviše volela da mogu da vam kažem. Uzmete jedno popodne, 3-4 sata, samo učite i sutradan ste vi na nivou A1. Isto kao što bih ja volela da meni moj trener kaže, znaš, danas treniraš ceo dan i sutradan trbušnjaci idealna linija. Ali to ne funkcioniše. Učenje jezika je proces i učenje jezika traje. Zato je vrlo važno da učenje jezika postane naša rutina. I ja ću vam danas dati nekoliko saveta kako da učenje jezika postane vaša rutina. Prvi savet je: napravite male korake i male ciljeve, ali da to radite svakoga dana. Dakle, jednu reč hoću da naučim danas, 2 reči hoću da naučim danas. Nemojte kretati sa ja ću učiti nemački svaki dan po sat vremena, pa da pravite kalkulacije, ako učim svaki dan sat vremena, onda ću stići do nivoa B2 i tako dalje. Mnogo je bolje da povećavate svoje ciljeve nego da ih smanjujete, jer kada ih smanjujete u jednom trenutku dolazi do potpunog gubitka motivacije. Ovako počnete malo po malo i to malo po malo vam pomogne da ostanete motivisani do kraja dok stignete do svog krajnjeg cilja, jer učenje jezika je proces koji traje. I neko će ti reći, obavezno gledaj filmove na nemačkom. Neko kaže, slušaj radio, to ti je najbolje za učenje jezika. Ne, crtaće, to ti je najbolje. Najbolje ti je sa decom pred spavanje da deci čitaš bajke. Najbolje je da slušaš neki podcast na nemačkom. Najbolje da upišeš neki kurs. Najbolje je ovo, najbolje je ono. Sigurno slušate takve savete. A ja ću vam reći, ništa od toga nije najbolje za vas. Za vas je najbolje ono što vama prija. I zato svoje navike koje inače imate na maternjem jeziku treba da prenesete na strani jezik. Dakle, ukoliko nemate decu, ja ne mogu vama da kažem da čitate bajke pred spavanje ni na nemačkom, ni na srpskom. Ako ne volite da gledate filmove, ne mogu da vam preporučim da gledate filmove na nemačkom. Držite se onoga što inače volite da radite u slobodno vreme i bavite se onim temama kojima se inače bavite na maternjem jeziku, jer će vam to pomoći da prvo ostanete motivisani, jer dosta toga razumete, bez obzira što možda i ne razumete svaku reč, jasno vam iz konteksta o čemu se radi, jer ste već dosta o tome slušali na maternjem jeziku. Dakle, savet broj 2. Integriši svoje navike iz maternjeg jezika u učenje nemačkog jezika. Savet broj 3. Zapisuj. Nije dovoljno samo nešto da gledamo, da čujemo. Potrebno je da to nešto i zapišemo. Nauka kaže da zapisivanje još uvek mnogo utiče na to koliko će se stvari zadržati u našoj dugoročnoj memoriji. I za kraj, sigurno u toku dana imaš negde praznog hoda. Svi ga imamo. Da li je to dok kuvaš, dok čekaš drugaricu, dok praviš frizuru. Dakle, postoji nekoliko trenutaka u toku dana kada imamo praznog hoda da možemo u mislima da odlutamo negde. Naprimer, da se podsjetimo nečega što smo učili, naprimer da uzmemo neku karticu i da naučimo neku reč ili da obnovimo neku reč. I ostale savete ostavljam vama da mi pišete u komentarima i da mi kažete šta vama pomaže i kako vi pravite rutinu u učenju jezika. Do nekog narednog videa vas pozdravljam. Čus!